ngezonto ibhethe ishisayo futhi njengenjwayelo hayi konakela yeah senyangeni yothando siyayiphetha nje kodwa isizengendaba ezibhlungu kwenzekani bafu sinomfethu la Phakamani Sibiya uthi ukuthi ungathi wathelwa ngeacid umuntu athandana naye wesimama angagcina ngokumthela ngayo omnika futhi akachathe ngayo bazobambamba bamphuzisa ngeacid wonakala kumzimba njengoba nje lapha uphende umenza isithombe kumlalelo ongaboni yamenzani le-acid kumjani yamshisa nje ngaphakathi echatha ngayo futhi yamshisa ithumbu ngoba usesebenzisa isigubhu njengamanje ebusweni ke yamshisa nje indleba kanayo amehla akavaleki ngisho nomelala ulala ebhekile because ubuso badonseka akakwazi ukuphendula ikhanda because la ngaphansi inyama yabela donseka ne khona ke lensizwa ke sikhuluma nawo namhlanje Ukhozi FM mfoka Sibiya sodwa sekubekelela bafisa ukumukela kuKhozi ngiyabonga siqomanzi nje uphuma waceza uphinde uceza ngiphuma waceza kwa brush isigodi hawe lapha ko brush ngifunde emnyamana lapha ngihamba ngeenyawo bangekho ngasekhaya phela la mfethu nathi bengisiyakubona manje ukuthi ulimele siyangumdwe endlalela indaba mhlawumbe ungasikhumbuza iqale iphi lo daba lo udaba lami lwenzeka ngonyaka 2022 ngomhla ka 13 April endaweni yaseMagwaveni la ngihlala khona uThongathi endlini la ngangiqashe khona la ngihlala khona so istory sami usisi ngangithandana naye ngaso sikhathi sasi ngoba ngangizogodwa ngemakhaya ku Good Friday because kwakulesithathu usuku lesigameko Friday ozoba ngolesihlanu so sisi lo sasivumelana ukuthi kumele sibonane before ngigodwe ngemakhaya ngizohamba kulesine entambama so savumelana me ngafika ngibuye emsebenzini entambama kulesithathu wafika emva kwami endlini angihlali naye uhlala kwelinye iflat khona lapho Thongathi so mefika endlini wayiphethe uKerabek lo wase Food Lovers wafika wathi ngena ngendlini wangithatha wanginika ihug into engiyithandana ukuthi ngiyonke into right so mengena wathatha wakhipha ukudla kweKerabek wakubeka phezu kwetafula lo Kerabek wakhona ukudla ukhona nalesi sigubhu sasingavezile ukuthi khona noyesikhave nge-newspaper so ngase ngithi into wasimefika ayifuna ukulala nami ngathi mina ngeke ngikwazi ukulala nawe ngoba vele uzolala vele la endlini ayikho ngijahile ngicela ukuyogeza kuqala so ngivumelane ke ngihambe ngiyogeza ngithi esethi hayi njalo ngikuphathele ichibi lamanzi athandazela ngaye ngawasebenzisa before ngiyawazi so ke mase ngiphathele ichibi ngihambe ngebathroom engifike ebathroom ngivulela amanzi afike eseqhamuka ekamereni uphethe ispate lese sincane sokuyibheka mase ngithi mina hayi lo ngila ngithi ngithatha ispate ngalesi sikhathi ngithi ngiyasifaka ngemuva engishisa lento le bengishisa lento la esinyeni ngaphakathi nangemuva engcene ngimbuze sisi kuyini lokho nginika khona ngoba akona amanzi awayenzi lento athe amanzi lawo ichibi ngoba ngibhekile so ngathi mina akona amanzi lawa lento yayingishisa ngaso umzuzu lo ngoba ngangithi ngizama ukuyikhipha ngemuva ingaphumi ingishisa lento ngase ngithi singicela ungidlulisele ifoni yami ngikwazi ukufonela umngane ukuthi angise clinic because ngangifuna iclinic same time ngibona indlela engasizakala ngayo usisi wangena ekamereni wathatha ifoni yami wathatha isikhoma sakhe waphuma endlini wayikhuluma nefoni ngingamuzwa ukuthi because ngangilibele izinhlungu beyikhuluma nefoni ephuma ngomnyango wahamba 15 to 20 minutes ethi uyofuna usizo because mina ngithi ngifuna imoto ungifonela umngane wami ngefoni yami waphuma nefoni yami nefoni yakhe wahamba wangishiya endlini kanjalo ngilimele ngikubuhlungu la isimo so abuye after 15 to 20 minutes ngangaphosisi abuye sethi usizo ulitholile mayibuye ethi usizo ulitholile isikhashanyana kuqhamuka imoto yomunye umfana driver Uber nyamazi ngazi ukuthi imoto ka-Uber ngaleso sikhathi wayihamba ngayo lo mfana so mefika bangithatha esihambise eclinic indlela ithi kimi iye clinic along the way mesihamba sidlule kwesinye isikole ekuthiwa iFabrice khona lapho Thongathi lo mbhida lo driver uqashe khona lapha eceleni kwakhona
So ngikhala ngamanzi ngithi ngicela bangipha amanzi ngifuna ukuphuza amanzi. Lento ngaleso sikhathi yangidlela. Aphuma ubhuti emotweni alandela nosisi bangishiye emotweni. Mebebuya babuya bephethe isigubhu. Isigubhu lesi isigubhu nje samanzi kodwa but asibonakala esingaphakathi ukuthi khona. Ngifuye bangena emotweni ngiwathathe ngithi ngiyaphuza. Ngesikhathi ngithi ngiyaphuza iphinde ngishise lento emlonyeni. Ngiyithimise ngaleso mangibuza kanti kuyini lento engiphuzisa yona bangangiphenduli ngaleso sikhathi. Indlela iqhubeke ithi eclinic. Mesifika otho ngathi robotini ufuna ngangena ngo right ashone eclinic angidlule nami. Mebedlula nami bayoma kwamanye ama flat la kuhlala khona usisi lo. Mefika kuphuma omunye umjida owayigqoka ikepisi nemask le evalayo le eshiya amehlo neshort wayigqokile ukukhumbula kahle. Bakhulume ngaphandle kwemoto isikhashanyana baphinde bangena emotweni badrive bahambe nami baye ngase King Shaka International Airport ngasemahashini. Bahambe khona umgwaqo omdala lapho namahlathi. Bahambe nami khona mebefika bafike bame angazi yini babeyikhuluma emva kwalokho cause babe ngaphandle ngaphakathi emotweni. Baphinde babuyele nami emuva same time. Ngicela udriver ngithi ngicela ungidlulise eclinic ngoba manje lento yangilimaza and imali ukuthi ngizokhokhela imali ukuthi cause ngazi ukuthi imoto iwuphi. Udriver naye engangiphendule. Bonke bahambe mase behamba babuyela nami endlini la ngihlala khona engiqashe khona. So mengifika endlini labo usisi lo nalobhuti lo esimthathe emafletini bakhulume no driver ethi cela abalinde. Mebethi balinde udriver anqabe futhi ashaye imoto ahamba ashiye mina yilo sisi lalo bhuti esimthathe efletini. Singene endlini mangena endlini ngiphuza amanzi. Mengiyese ngigibela phe kombhede ngilale phe kombhede ngibheke phezulu ngisalalela inhlungu. Ngithe ngithi ngisalele ngicumezile ubhuti lo esifike naye bamthatha emafletini wavele nje wangigibela embhedeni wagibela phe kwami wangiklinya. Ngalesikhathi engiklinya ngimbuza uyangibulala na bengangiphenduli ngathi ngithi ngiyamemeza usisi lo ephethe iglass enalento le angithele ngayo emlonyeni angifuna ungiphuzisa. Ngalesikhathi ngithi ngiyamemeza lento iyangena lento le ngiyathimisa same time. uNkulunkulu lo ke nami ngazi uNkulunkulu wangipha amandla kangakanani ngakwazi ukugcina ngivukile nobhuti silwa ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi ngilwa nobhuti salwa sangoba salala wazwa nqoba wangilalisa phansi ngesisu engicindezele phansi. Kwakunebhodlela la sendlini ngathatha ibhodlela ngamgwaza ngale enyaweni wangidedela. Ngalesikhathi engidedela ngizama ukuthi ngibaleke ngimemeza ngizama ukuthi ngiyophumela eminyango. Mengithi ngiyavula umnyango bangibambe kubabili belekelelana bangibuyisa cause isikhepe bangisigqokile saphela sasidabukile nesikhinda ayisigqokile sasidabukile. So babuyele nami ngaphakathi bavala umnyango. Ngalesikhathi elwa nami lobhuti usisi wathatha iayini lasendlini elami engikenya ngentambo ngemuva engidosa kanje. Ngilwe ngathi ngisananele lokho ngisalwa nobhuti lo usisi wangithela ngalento le engishisa umzimba wonke. Yayingishisa lento ingcinza futhi ngasikhathi ingcinza lento yayidla inyama kimi. Njengoba nje ngathi ngifuna ukuthi siye ngokhona abanye kuzobafaka sikhulume nabo. Kwenzekani khona iphutho laziyo olenzile kuze kusukele lokho? Hayi mina siqhumeza ngabe ngidlala ngawo umhlaba wonke ulalela kodwa nje iqiniso nokuthi ngangenzeni angikwazi and futhi ngiyafisa ukuthi ngishathiwa ngithola ithuba lokuthi ngibuze into eyodwa kusisi. Ngabuza wona lo mbuzo ukuthi sisi ngize ngibe ungenze kanje ungenze yini lengangiyenzile khombisa ukuthi ukufa kungifanele kuwena. Yabona mangithumela isithombe zakho lapha ungakenzeki lesonto lomonakalo bese kuba yilezi sisibukayo because abantu bebuka ku Facebook njengamanje. Uzothi umunye wagcina wenze njeni walivula icala emaphoyiseni kwenzekani? Ngalivula icala emaphoyiseni. Ngalo suku lesigameko cause ngangise clinic amngani nami ngamtshela ngicela fonela amaphoyisa cause afika amaphoyisa abhala statement ngakusasa kwathiwa usisi nawo ungivulele icala ukuthi bengimhlukumeza. So ethi ngimhlukumeza endlini ngangilwa naye. So uthi mehlehla wahlehlela kulento le acid uthi shuthi wayifica endlini ngokusho kwakhe. So uthi yamthela onyaweni kodwa manje futhi mebuzakala ukuthi kuphi la ikuthele khona akukho. Kodwa futhi asazi ukuthi engathi into imthelile kodwa mina yayingithelile nazi iqala yabona. Waboshwa usisi nalabo mfowethu
ngokwazi kwami usisi waboshwa angicabanga kuphela ngisho 3 days eboshiwe wadedelwa ngebhayili mengisi cause ngeza sengisesibhedlela sengiphaphame khona esibhedlela ukuthi ungaphandle ngebhayili yebo namanje usengaphandle ungaphandle namanje useyinkalweni angazi laba sebenzana nabo ngokwazi kwakho baba ngaphandle la ubhuti engike ngimbone ubhuti wemonto udrive lo munye wabaleka cause nala wehlala khona usisi wathutha cause amaphoyisa athi meya khona la hlala khona cause ngawachaze ethi uhlala cause ngangazi la hlala khona kwatholakala ukuthi la ehlala khona akurent indla kuyona yakhe ekabhuti lo ubhuti lo behlala nendoda la behlala khona lokho bengingakwazi futhi mina okay amasekenda mbalo mfowethu ngifuna ukuya kumuntu angitshela uba nabanye abaphethe la yini ufisa ukuyibona yenzeka kulesimo sonke mina lokho ejustice ngikubekelela emaphoyiseni cause yona into engifuna kakhulu nanokuthinini ukusiza lokho ngakwesikhumba sami ngoba ngihlukumeza kakhulu ngesikhumba angikwazi kwenza lutho ngidonsekile yonke angikwazi ngikwenza lutho sengifana nje nomuntu hayi bapheza mfowethu usiphathele ubani mhlawumbe sinama nodokotela uMpanza la eshokile afane University of Ukhozi ngazi ngisho kahle nobaba uNjilo Foundation bakuthemba njalo okay asiqale ngudokotela record kwenziwa kanjani mase nje khona singakwenza lethe sibingelela abalaleli emakhaya nabasakazi bonke nomfowethu Sotobe nomduna nabo bonke abakhona e-studio uMpanza University yakwaZulu Natal kumnyango waba occupational therapy kukhona okungenzeka kumfowethu odokotela laba ababizwa ngama plastic surgeon yes sesiba consultile samthumela umfowethu khona bayenza i-assessment yokuqala babheka ukuthi ikupho kungalungiswa kumele kulungiswe ekhaleni kulungiswe emehlweni kulungiswe endlebeni kulungiswe entanyeni kuningi okufanele kwenziwe okuzodinga ukuthi kwenziwe kancane sisenza ke yonke ke nezinwele zakhe kufuna zilungiswe zizokwazi ukubuya zikubuyela la kufanele zibe khona nokudonseka lokho kusentameni kuzokwazi ukuthi kwehliseke basasenzela ke ama consultation further nokuthi bathole ukuthi kuzobiza kangakanani kodwa nje ukubeka isithombeni umlaleli kuyinto ezobiza ngoba mhlawumbe izodlula lapha ko 700,000 ukuthi kwenziwe wonke lo msebenzi kodwa ke sizobathola kahle imininingwane yonke uma se udokotela osibhekela umfowethu esinike konke so phinde simsize ke thina ngokwaka therapy ke ukuthi asizakale nasengqondweni asizakale athole ukwelulekwa kahle kanjalo nesikhumba sakhe siqhubeke futhi sisilekelele no sabonga mina lokho kwabile yangena ngokuchatha ngokwazi kwakho noma ngazi ngifana kana ngakubona ayikho damage yayenza noma kungawona umkhakha wami lowo kodwa idamage yenzeka ingakho umfowethu esebenzisa isigubhu njengamanje ukuze kwazi ukuthi asizakale kodwa nje idamage yenzeka ngoba iacid mayifika idla kwasana ucabangeke ingaphakathi lithambe kakhulu ngengaphandle uma lidla ingaphandle kangaka kwenzakalani ngengaphakathi babunjela sibongelela mfowethu Njilo Foundation ukhona indoda esuka ihlale mase kwenzeka izinto nantu udaba lobuhlungu lensizwa mfowethu nithema niluzwa kufika kanjani kunina njenge foundation kukhona umnyakazo okuncane okwenzekayo ngiyabonga siqhamaza ngibingelele nje abalaleli bokhozi FM isimo saSotobe simbi kakhulu bathema befika izolo ofisini benomdu engathinte kakhulu siya nje kudokotela nabo njobo uba udokotela uMpanza esho la ebesirefere khona ayikutheme beka engabona ukuthi kunzima kakhulu njobe ebeka leyo mali imali enzima ngempela abathema beya kuyona ngabo ukuthi kunzima kakhulu okwami nje siqhemeza ngiyakubona nje ukuhlukunyezwa kwakho mfowethu enye into eseceleni kodwa ke njengamanje kufanele asizakale mina nje ukuzocela nje bonke osomashishini base South Africa ngicele bonke abaseyinhlanganweni ezizimele ke sihlangane nisibone ukuthi yini esingayenza and nohulumeni imvali ukuthi yini into esingayenza ukulekelela lensizwa yethu ngoba upaneke ngempela ubambekile thina sike sambona iqimbile sinaye lapha kudokotela uyabona ukuthi isimo simbi ngempela so ke mzansi kuzoja siphume nomkhankaso and umkhankaso ngeke uzosihlule futhi ngoba sesisokhozi nje lensizwa yakithi ikwazi ukuthi lekeleleke ibe umuntu ebantwini ikhona indlela esebenze ngayo ukuthi makhona olalela njengamanje engayisebenzisa ukuze nibe kwazi ukuqoqelela
Njengamanje ayikho ke sithe uma ke sikhuluma ke nomuntu oyithuleleni nayo insizwa yakithi sathi ke sazohlanganisa into okuyiyona engezuba nakukhuluma ezokwazi ukuthi yenqo lapho la azokwazi ukuthi asizakale kahle khona uma sebeqedile ukwenza quotation okuyiyona yona. But mamjela sabonga khona isikhathi sakho Ukhozi. Mntu asivale mfowethu ngoba ufuna ukuya indabeni manje kushuthi siphinde sibuye nereport elandelayo. Ngenze njani mawuthi ngilalele njengamanje khona ngibona ukuthi ngakwazi ukuthi kunyakazeke bekhona okwenzwayo. Siyaqala nje abantu kancane basibekezele balinde sizongena impela mase sibuyile uzovula i-trust account yakho mfethu la khona imali izobengena direct ku-trust account yakhe ezokwazi ukuthi iya endlekweni zakho udokotela ufuna bamenze ngoba njengoba umbona nje indleba ayikho ngihluka nendleba umonakalo omkhulu kakhulu akuyena and sibonga nakhulu udokotela uMpanza ngoba ukuyali quotation fee kadokotela ikhishwa yini Dr. Mpanza yabo ukuthi akhulu udokotela le eMaritzburg quotation fee i-transport yethu babunjile silelele ngayo nomfethu nabamilisi akwazi ukuthi uphethe edle eMaritzburg. Hayi Lungile siyabonga kakhulu asiva ufuna uqala ngala. Lungile asivale mntu mfowethu ashiya inombolo yakho sithola kanjani? Number nithi 0677893082 ikhona WhatsApp. Ukhozi FM siphinde sibuye ngokuzayo kuma sinodaba lohlangene kahle ukuthi senza kanjani ukusiza lensizwa mase kuvuliwe lo account leyo. Mawungena kwimidla zokuxhumana uzombona nje lokho Ukhozi FM Facebook bese sakase khona.